Magani Samuel Ondieki Chamjo Kibiko karibu wango kwana. Samuel Okay. Abantu bomonene mwakira urupora soko zira komongina omagoba gamba kere byemono twa mwakirengira mwakirengia nande mwakolira mangana mayako bwa mwana matera mote na gotore myomongino kolega siaye nari nyasa mwire myaka ya menyete dunya kumupinge kiagero murangiri igongora ebintu byane magoba Samuel omuntu byamono tumanya ina matuko nande kuna waziri mamo mirona erema amatuka aitiro mudenyo mona injina ina bendakana ono wanjo ni club de tozaberane nyasa to bwatezi toki ina na kera na maituna lidukelimo na to ile muna raire mamo mino igoni maite no le meko bwa una konye kolenge no nyima no wade birangari lakini you will get used to it Kenya zako bwate simbia mono na hiyo na ikirega iga egisia kia mwa kwa nzamcho yo mungino nero mumanyete tigamo eri bageri ekera ni je mutenere te kurmagaye find a successful woman days aman wangira ko kana ora tigante be mo eri bageri ya tevi e familia magoba pole ibwatia manganya saba tene. Na wasalimu nyote kwa majina ni Martha Mora Ondieki Samjo, wengi mnanijua Samjo Kibirigo. Sasa mimi nimeleta pole yangu kwa ndugu Samuel na mke wake, tunajuana kwa muda. Sisi pia tulisema leo tuje tuseme pole. Vile mmesikia hata sisi last month tulipoteza mama. Sasa imekuwa ni kawaida hata huko mahali tumetoka kuna sijui raundini ya wamama wamekufa karibu 5 wakati tulikuwa tunahesabu leo wanazikwa leo siku ya leo. Kwa hivyo wacha tu tushukuru muda wote ule mama alikaa na nyinyi. Tushukuru na sasa nyinyi mchukue mshikilie ushukani tuendelee mbele kwa sababu siku hizi zimekuwa siku mbaya. Wacha tuombeane mema. Asanteni. Muyamona sana ande ko romano mugambio chengo tuako eningina. We are all together. God bless you. Asanteni. Mwezi pingkwani asenge nyonya saa toirobo gimo batole moyo onya ya saa koirobo gimo imokyo ko koigoro ate nya saa ngambia mono imoro chinga nya saa kwanyite tole moyo bano ri tanga ni tigandwe pole ya nene familia ya ngo cha se familia ye enamba ya kabere bali mutamanye tinjongoro kwa poko iwondo yo buonge chise itonyange naria abagaka bali banga bakorake tata galenge koro komoro ole koro kichikura no moro ole koro bichin sana bono lende keroge kitakenyorete na ine nje tinda ta okeri bono iga lakini engakine ike bone gento nare ko batebya abantu baminto abara ibaito bale geti bale bachorire bale birogo tiga batokorere gas ekere ba korire gas to ka 2022 to babekera magisi itamba korete kosemba korete ayu mwale wantanga tiga bakore gas to batiga bakore meremo bono na inde gento kene nare wanta abantu baminto oyo minto no otora no yo minto ro chasi moturi na ile nkori yale keroge kya wesi mogirango inchoyo mo ba poko inche sapota yaye na abantu baito babori yongi no bararia kitime go kire chinyinge ensegera kurane bobe abantu baminto go nare ko basabanga to ka 2022 torigereria baraito ra chore bara konyense abantu babanto
bono gango ikaransa na nche ngo tigale aya samu joy wakwa na to tielo ngoria lakini maitenga no ndo motaka na nche ngo tigale getoro kiani ga siringi 500 amogo te nya sambia mono na ine linga nje tokora akero chingo imwara ngakira chingo bila linko ivubia no ngakire chingo bigo mwana akira chingo bi wanasiasa ambao watimo nilikwambia wani wadi ni gonda tena sikitabu cha Saburi kere 26 C47 kile kale wote ya magoba umusani one sami magoba amana abana bamwabo abantu bonse bibakura abageni bakire ko family ya magoba pole nabakwani sirieta lya Yesu byamule gagaki asama liete ngurukuro cha smotuli uyibungerande lera abantu bakunduka bange utirio guardian lero igona chirega iga gusabira family ya Samuel Magoba numusani itale sana igo ulia musani ulia onde muterine garia ekere nalengo mwana moke na kure high school nkagenda buji Nairobi ndigo tema ngenda America ekere nagenda immigration Nyayo House Sami akambwata uno mwana mwabo akandigerie passport mpaka akambike ndege ime tali ekiyoko ekere tato mintasira Nairobi omusani omutangani ochete funeral home funeral home Sami Magoba ekere tuale nkoleta tato minto acha koeniwa Sami Nairobi goli tato minto akamuira mpake airport igoyo no musani omonene bwe family ito talinche bweka obege ominto no musani Samuel abana ba minto bonsipi no musani Samuel so lero una Samuel ngakiri watalemia kereta to mintasira na intu lero tuachire gokoremia family ino yonse moleme amatanga arona mange buna bono tukurwana na matanga ande tokogenda na inu moleme mujikole mia bande mambi igo bono my friend nere kera mamu mwabasira umuntu mutanganya umera moja lya bosongo ninja kegere kera umuntu akubeka bya nayo kumubeka bya igo Samuel bosani ubwito tobwate ga kitogendere igo ige family yo mungina mwenzi pi muri mulega igo amasaba tu abaleteire abantu abonsi pia baya batire ga igana muroche baitire iga namasaba baletire igo Samuel nabona atakalero nchaka matanga kuruga iga manya kogende kasi niane fata penad nere nasireti mamu mwabo numukwani yo mate bagaiga abangina lero nabokora bakali gusira sana lakini tia twakire Nyasaye mbia mono ikiagera ngino chengo twalenge chengo mugambi twalenga matango igoro igalenge miaka emiye mona kianda na lero mamu mwaba Samuel igale miaka emiye mona yemo do wakire Nyasaye mbia mono igo bono Samuel mamu mino gamenyire myake yonsi esauli family ino mwamurindire senga ke yonsi igo tigantige kyagera abantu mbara batagete kolera lakini ntaite korwero ngoliane yisiringi chiri busano abangina abakatolika igasi mubwata lero nene ni mutene to moyegoyo yambatigera maji yisiringi chiri bugere sasa ni nafata nera ngocha haleluya Ota talingoto. Lero tinango mutigera kede. Lero na mutigera isiringi jiri bubere abekera magute kyere gaswa ukana nere. mbia mono Akiko bekanda gakora acha gasiri ndio. Onye ndiria nche na bwate chimbawa kango na iruka inkomochoria. Amen. Amona wande wamenye tororo ayira delino gosemelia ayebeke ange ekonuge kuga oyo minto eanko yani matoko yokwana no monginoye urure ngorie siringe lweyemo na ande unango kora
eskuru yeito ya kulere iga ya secondary saminta itu ko wakira mbia mono sana wato supportiri eskuru liko ikasi ikirega egento naringe koboria abaiboli bonsi bibakura wango igango rangeli tole meeting ne board ya eskuru gorangeli tole board meeting so that moto omoerekeo we eskuru yeino bia mono sana naende tutagete sami naye kere tukurangeria meeting yeyo naye bono mugaka kurumu chioyo naye wata supportiri asane na mono naye utukororo bia mono sana nyasaba be korona nyasaba konye na mundu ki utakwe abana banyasai mamu kurirorogeno ekera kurirorogeno bono ninke na ekere kanise ye gukora muga konkoba obeange alafu na ba gen kurnaru Kuya
Asante sana kura kwaya. Sisi wote tuambie amen. Mzee wa Nkoba, tafadhali wakati ni wako. Huyo mzee akitoka, all the officers from immigration office, mahali Samia anafanya, mtafuata huyo mzee. Na huyo mzee akitoka, wajukuu wote wa mama Priska wame request wimbo wao peke yao wakichukuliwa picha. Kwa hivyo nanyi mjiandae. Mzee karibu. Gente que no hay curiosidad, esa brita de niño hueca. Oye, muy carante, no monto, otra vez que tita me acuerdo a sal. Nada, te mire, bobe. Oye, un monto carante, nadie. O que te ve que en bosa. Tía, me está me acuerdo a sal. Es que te ancha que no. Oborueiro bro. Naliogo ndikoletiki ndiyo. Ono abantu abange abanga litu alenga abana b'esukuru okorora omwalimu kwasogote esati. N'omwalimu okogera osobeke yanga. Abantu abange babekire nga goika okorora echibu n'omusigari orusio mubuku
ikono buo borweiro boete osemba menate evile le chi erende ya iro mwalimu yomo no mwana oye no mongi noye abana bajo korwati aranga ke baka menyo no buoba kono ti ante ebe pole yane ongo chakera nyam magera tenena omongi noyo osirete no musibati na maranga na baka bagwadet ayale okomenya kwa bwango nyamagera nera na tangete komanya ito ko le biasa ali town ali a very honest yani tago kongaina na ande tago ko tebige enta sa ko kora wakani bunga keyo e biasa re itu ko ali town itu akolire miaka to angko enda ande ga ngaki ota ko ngesukali amachani ora gole nyamagera ko ko bero tebi ko jumo voltata kwara mbiro ayo na bate we ko na ande biro e condition ya lenge ngaki ota ko le tia machani to ko e sukari igo mo ngino ta wa bundi sete buya na ande onye talio monto buye cherengi ya tango ta ko le tia miake yonsi aso muindi aba indi begere tengo ko be ko monta ka ko ronga ini wa karaki Kata so muindi ale tu wasam je miaka muswadi na rombi yo ko menyo kero mo ngino mino ba no kure ayo ni pole si muy caranse oyo Samuel aba ko moroka mo murone abande ba moroka no yo mino ba no yo montonara rio con kumeli njua ekira to eta no na Nairobi ko sa etre tu arro mwano vale na muro mwao tenena to kue kai na banda baiga sakamu ja la ana ko kani onde ko setani oyone ko setani oyo minto iki ko kani ene ki to kue kai moro je to kue kai na banda Samuel ole ndengina anyo monto manyete ngabna mulende te ko bwa baibuli linche saina wa kerwa esi minga omongino mino rwalire tare na yo mambia oyo akokora ocha komorora monte kira mwagere saine eliomo ekira achire la ko mwa mandas omuntu oli bwa mandas iga manyete nje buno muntu oki amuswati muntu oli bwa mandas nango te sami mwere ya mandas na harusi kebiri na harusi Nairobi muntu oli bwa mandas nje mandas na ndo ba na ko le te mandas tu wata mandas amro na maje tu abeleta ege to ekiya no ko ba omuntu to gibwe ichebweka tingo to gibu na Samuel ya to gibu okonya muntu ri mino omyasa no na abantu bali ba Nairobi bali bata mai timbako te omuntu ri to sumbire kwebure no nyane kero wache teka muntu ke na teka oli no miyanga kina jenda kole bebo esa buli chisa kitatu anjere Samuel banyaka no ante binga ki to ga ndego chasi ka to liore lingwa na roche miaka yale nakira bono na bono da te venga ki tiga baga nda bali no yo
na wako ba mentere siringi na mwanjire elio mwali tingora jisa cha fada ayo mana te ba ji passport pi bonsi bari bane ji passport nere nje kama tukali na rata ali no yengo ja Tanzania ngana kwa adole telenagu efa mweli timanyi tigo icholia nere esa anduki anko vera igota bwa tia kolengia tali mumuro ne na mumuro mintomia to saria ngoro tande ke to kwa bekire kenene edeni asaba anta bange konyora chifata ibere ko sabera nyoko edene raisi igoro ntwale ke taun no moyo ndaka banga yo aye oyo nero to irete tukagenda aliye kanisa bakamnya kwa bwango nere bwe kante binga chifata ibere chanchire it's a history kabe igo olina ga te binga ngina ko ke matukabera tata etire iche baba ga ko 1985 lakini nabongo jalala inyora ngaki Panye baba nalenga angona mulini egali abande panikolenga ligo amangana aya no twalenga amasoko banga astwanya alete na bande abantu be taoni mwaro jono bajete nere basigete na inje na bete chama ni alia matuko igona kia abantu batuere tamasikani imo kolenda oyo nomia to tika gocha ekira engolu na yo gocha bosomba tona komanya ensayeri talk tata ngagiora li talk no mongina na jitakara bona ngagiaga chaka letra to kwa letra bono fado minto fada fada mbwanjiro mwana yako aneli limo Never found him when Simbiamore. Asante Suwika. We've come to say goodbye to our grandmother, our mother. Again, take a mongo at the Mwensi, but it turns to what I would very moyo. Teatro Barende, Kero Montarale, Durgunyara, for a kindigansi. So if your parents is still around, do your best. Let us not wait until the day will come and mourn them. Otherwise, may God bless you all. Thank you. Ngo kore na wate baiga. Di tuko lidio maelio. Tu alengi na sami botuko. Agacha. Agatebu mungino wene bakakuwa na komi. Kira tirete bambia ya agatebu rualide. Baka mteba mwiri nyagitari. Umwana nara nyago ketelna. Mwatebire buya itutu akolide agateba mo moira mo bere nya gitari nyokaro mogotu buya mono. Thank you, Mr. Onkoba, for that brief summary. Next, Immigration Office, please. Misa iko karibu kwanza, mkifika hapa mnapigwa picha na Samia hapa na timu yote, alafu misa iko karibu kwanza. Immigration Office, our area MCA, Honorable Charles Keganda, karibu na asante kwa kufika. Immigration Office, mjipange hapo mbele hivi vizuri, mchukuliwe picha. Hao wakitoka, all the cousins to Samuel or to this family, mjiandae. Kaki mwirega katika ni Charles picha Sami Nyamagera. Mwabe tayari ebicha. Alafu wajukuu wali request wimbo huo, tutawawekea Thanksgiving, wimbo wa shukrani, mtacheza peke yenu, tutawawekea huo wimbo mliomba. The team here is the Immigration Office, who are the close friends and co-workers to our brother Samuel Ongeri. So they may recognize one person who will maybe give a word on behalf of all the members.
Thank you. Cousins ka hapa tayari? The Mogoba family, father, ni wote ambao wamefika hapa. Amjambo. Kamwawe yaono, amjambo. Mimi kwa majina naitwa James Nyatigo. Tunafanya na Sami Nairobi. Hiyo passport anatengeneza haraka, mimi ndio namwekea sahihi. Hata unkobo unajua. Si mnajua hivyo? Because mimi ni director ya passports. So anybody anataka huyo anakuja na simama hata apige hodi. Anafungua mlango tu. Mimi na sign. Anaenda na inatoka saa hiyo. Nikisema to inatoka. Kwa hivyo asante sana wazangu kwa na roho safi ya kusaidia watu wetu. Kwa sababu sio kila mtu atatufikia sisi. Wengine lazima wapitie kwa huyu, wengine wapitie kwa hawa. Mmeona hapo? Ndio tuendelee mbele. Mimi nasema kwanza kupoteza mzazi sio rahisi. Na hata ikiwa mama alikuwa miaka hiyo, Sami angeona mama amefika hiyo miaka. Eti sasa mama amefika miaka ya kwenda. Kwa sababu mama ni mama. Kwa mtoto mama ni mama. Na ni mtu muhimu sana kwa familia. Kwa sababu sasa vile ameenda, utasikia saa zingine nani ameenda huko mahali anakaa huko, amepita round hajafika hapa kwa sababu mama hayuko. Na hiyo ndio ukweli. Hata vile tumefika hivi, unaweza sikia nimepita kando, nimepigia ndugu yangu simu na sijaenda nyumbani kwa sababu mama hayuko. Kwa hiyo mtu anaitwa mama ni wa maana sana. Na kama mama nyote wale wote wako hapa akina mama, wewe ndio unajua mtoto anakula nini, unajua mtoto ameenda shule. Yaani mama sio mtu ya kuchezea. So mimi nawaheshimu sana akina mama. Naona kijana wangu nikiingia kwa nyumba hivi, nikiamuka asubuhi akija, anauliza, "Where is mami?" Hata ulizi mimi. Nashindwa. Mimi kwanza ndio nanunulia chakula. Mimi nafanya hata nimewachengea. Yaani uone mimi niko. Eti wapi mami? That is to stress the importance of your mother. Because mama alienda lakini naona kama bado wako. Kwa hivyo nasema pole sana kwa ndugu zangu wote, ndugu wa Sami. Sami is a very good man. That's why many people have come from far. Na mimi nimeoa hapa. Wananiita Semechi. Nimeoa hapa Nyachogochogo. Mokani no Mosamaro. Nero nene tabuyaga. Iwanere no maene ke. Ne na bantu manga genda garia ongera bantu ba minto pole. Na pole ga kimakoje pokea. Karonare ujana kwa no mushimo kwa shadara kamose. Nanga silingi 5,000 nchenko tere pole. Na inde karonacha na kwa no mwaziri oito. Ogoro Dr. Matiangi. Nere nanto mere silingi 20,000. Yoko pole ga. Na inde Fata Musongaru bano gekano Fata nere unakwenda no jikano
Ngomo wegera na makuta shilingi 5,000. Njena ndio no Catholic. Ingande yono Catholic. Lakini nganaenda nganyomesi die naenda bakangira uchiangu bona ngo sawa Jumamosi na sawa Jumapili. Sasa ulianza noyo? Loso wana wani bali kwa nyasa manga. Lakini kerongo sababu yangu sababu ya igango ronga Catholic na sabile ngo sawa yaika. Esa uli ana basito tu ara 1978. Igoni mali sara jozi kama ya uyanga tayo mangna to ndo ja akanga kamutika. Esa uli ona wetana nega asiga. Tayanga tole ga Catholic kinde ga ya tayane ko baiga. Igoni asa no muya na to go saba na enda mo kwira mo SP mo irane buya. No mo director general nere ate banga mgote pole sana. Director general wetu alisema nikwambie pole sana. Na akaniambia niwaambie Sami ni mtu ya bidii sana na ni mtu mzuri sana. Those were his words. Sasa mimi ndio nafuata huyu. Aliniambia as you go and represent us. Kwa kusema kweli you have a very good heart. Sami mimi ananiletea mbuzi kila Christmas. Christmas anachinja mbuzi ananiletea kwangu. Sijawahi nunua mbuzi. Sina ukweli. Yeah. Sasa huyu ni mtu ya kawaida kweli kwangu. Mungu akubariki. Awapatie strength. Na wewe usaidie ndugu wako wote. Kama iko nephew, niece anataka school fees wewe mlipie kwa sababu Mungu amekubless. Thank you. Hiyo ndio njia tunaweza kaa kwa hii dunia. Kwa sababu mtu akienda aendi na pesa, akienda unaenda bila ulisaliwa. Lakini kama umesaidia ndugu yako, mtoto ya ndugu yako, cousin mwenye anataka usaidizi ya school fees, especially kusoma ndio transform maisha yake. Wewe fanya na Mungu anajua vile atakurudishia. Sitaki niongee sana. Father, asante kwa wakati. Kwa sababu nimekula wakati wa kanisa. Mimi najua kama Mkatoliki, Father akiingia hakuna kitu inaendelea. So hii ni heshima sana. Mungu awabariki. Na wale mlidansi hapa mzuri, niona mmedansi vizuri. Na mimi nitaongeza shilingi 5,000. Thank you. Ile. Akina mama. Na kama iko wimbo ile wimbo mliimba kama iko cassette na mniletee niwe kwa gari niendelee kusikiza hiyo mzuri ya Catholic. Nasema asante sana. Mungu awabariki na tuendelee kukumbuka hii familia kwa maombi. Asante sana. Thank you very much. Asante, asante, asante. Asante. Our director Samuel Monyoro, cousins chia Sami na jirangire tunangajekira. Sasa ulipata hiyo board of management kura primary and secondary. Haraka sana. Board of management kura primary and secondary. Mjiana, hebu endelea kutembea. Board of management mkae nyuma hao haraka sana. Vile vile Madam Josephine nilikuona join that team. Kura management ya primary pia na secondary. Wacha tuanze cousins. Kura board of management simama hapo mahali George amefika. Mtakuja. So our director ametupatia 500, ni mgonjwa ameomba nafasi kidogo. Kasi ni chonsi abana ba Mogere, abana bondiba, abana ba Simba, abana ba Nyanchama, abana ba Bonsale. Mchuto tene na toa kwebicha. Yaende kujifata karu useito ntuna bala tuanjele. Na to eli bagekia no yo seito. Na ruwangi. Chikasi ni chonsi pi. Chikasi ni hono ina wanga usi na wabani. Chikasi ni chonsi pi korusiko mpaka nyumbani wote. Bakiaberenga bakeru bobonsi. Baka bakeru bobonsi nkere biche na oto nyetagete jo. Igora wichialia kare biche bugata. Fungua hapo. I know there was no single word that would call us. Tujipange haraka. Kulikuwa hakuna neno hata moja. Huyo mzee akiongea, kazi ndizo wameongea. Haya. Ingia haraka. Ndio sababu tulisaulika nyuma, tukaja nyuma tena, lakini tumekuja kwa kishindo. We feel very much included in this family. Ikiagero mongino yogaru etese itonka
na itu nabo twaigunga kana ria bagaka bakwa na rio barangeria baigu twaigunga bono nende ntuto tabarua lakini bono to korego tuje kogenda igo lakini tuachile abana ba minto kaba balemu na tunashukuru kwa siku ya leo kwa sababu ni sherehe kubwa na tunasema ya kwamba Mungu azidi kuwabariki na watu wote ambao wameongea wameacha mibaraka yao hapa na tunafikiri mji utaendelea kukua mkubwa kwa kila njia. Ase igo ntune bijayoka togwa kuntuligo kwana kiaira tuwakwane nainwe twakwe bijayoke linde litosoke kurwa tulibaga. Thank you cousins. Amabako igoro mote yo mongiranga gende bia asante mbarikiwe. Bia mona soka ba bingi mwatokonyire. Board of Management Kura primary and secondary. Board of Management, tafadhali hao ni watu wanakuja haraka. Tukimaliza Board of Management tunaingia administration. Amna watu sangari bakero ngoli to kole program twere ni ujase file. Meke semsa koga video babugate. Board of Management hawa ndio viongozi wetu wa shule yetu ambayo iko hapa karibu. Shule ya msingi na sekondari. Wale wa shule ya msingi wainue mikono juu. Board of Management. Thank you. Na secondary yetu. Haya, secondary one person one word, primary the same. Mama I think kere just one word. Menekaro na ba minto ba familia kwa ba singi dueti sanande miseta tego chaka anale ko irali bageri na into no menekaro go West Primary School asoyo minto Samuel yale patron Samuel na togi uwa ko rogoron siga abale patron na ro tuwate singa ga bale no mo emisio ito ga na era ntuare como tanto chai ga sengencho yo como what simo yego anale ko na point iber más sengi sa tia yo minto Samuel no yo mitona magara mwense familia mo bat large mo ngina baba tonyorre ekali sinkere mwina ali ale bosiriki na ale bosaba abantu ba minto no nyo mo ngino tonyorre Samuel andre we tyo ko kokwo asenge njo to kwasi bakonye kali sikeri gara kana na ba minto yo mitona magara na ba minto mwense familia baka bajo korumna mwata nga buyaiga na ale ko bari kwasti kali sikeri gara to kwa mbili mochanga moto watis secondary abantu bans people kinyorugia kura basabatu bali bali atro abantu ba minto ndo kwanse wetrete kura osoma kura primary area garia twara hati ke obekie kura abantu bose pa kura skuru eri nere kanisa nigete iga kara moraje kurangari ukora nyore information yesimi yao kaendirio to joina asenga njoga tokone. Asante. Hao ni kura pioneers amealika tafadhali. Kwenye ne vile asoyo minto Samuel Magaba committee ya kura na walimu mbale hata na barabara ngoli yabo ichiringikiri bubera. Kura primary school wametoa rambirambi ya 2000. Tafadhali inuna wandu wa minto ko kwasali ko rwango ko limeli kondo lyale direme zandu George ora very brief kwa ni mwezi urukora make mbia mole njengo ro George Mamanyi no mu PH ya Bwe secondary ya Kura Samuel Magoba yangoro ke Samuel Magoba nanya okokaliete elio tiganya sako send so much for school area ikire that state school area nyetali aye anga school area teri Kura toko sabanya sae obongo bune kisemi aendere kokoa afyeyo school area. The dreams that you had of seeing that school rise to a better place, we utoko usabere nyasaye agokonye let your dream come true. Nyasaye agokonye with your friends school ya Kura oyekonye akara wakonye school ya Kura wakonyire kenyereke gima. Thank you. God bless you so much. Asante sana. Madam oyo Kabere Kura Secondary, she used to be there as a principal, sasa amekuja ni rafiki wa hii familia. Thank you so much. We are celebrating the life of Mama Priska. Mama Priska was so nice. It reached that time she could send somebody. Madam has not come to greet me. Madam Taracha Gonkwani gaga na ali, so I used to come greet her. Even when we used to have a party, Mama weka rasma ndikuwa na beba kanyama hivi na mletea. So I couldn't have missed. I worked here for some time and I'm very happy I worked very well. In fact, this village I made girls. I really worked for the girls. So, thank you so much, Sammy. You knew how you assisted us, how you assisted me, particularly in that school. Please, Sammy,
do not withdraw. Esukuru eye nyekonye abana baendelete gukina still semito nyombeli ya uteko bonye to gokonye skuru eye linda baisia bagende gukina Nairobi. Thank you. So still assist. Asanti okwane libono mongina wasebuna bagaka batano. Omo chief, area chief Mr. Okenye ako kweli. Jana tulikuwa na yeye msafara, maybe tena ameelekea matanga mengine. Area chief Mr. Okenye ayuko. In a very special way, let me now call our area MCA Charles Keganda honorable such that anajua protocol. Mpaka mambo ya rambirambi zile pesa tunaleta hapa kama uji, yeye ndiye anajua vile atashughulikia. Our area MCA, please welcome. Shikilia hapo. Tukimaliza hapo tutaingia kipindi cha misa. Asante kwa sababu ya nafasi. Jamaa na jamii ya mama ambaye amerara, na kwa niaba ya watu wa jimbo hili la Busamara ambao nawakilisha katika bunge letu dogo la Nyamira, nami nimeleta rambirambi zangu kwa familia hii, nikisema pole kwa kumpoteza mama mpendwa, hasa sana mama ambaye amekaa katika ulimwengu huu zaidi ya miaka 100. Bali waikaransti n'abagane bali batari kuigwa Kegusio ambao wametoka Nairobi, naomba wale mumekaa karibu nao uambie yale nitasema kwa lugha ya nyumbani. Familia ngima atebire ngore nene nandi nabaina limbia mano asengencho wale ndire baba emyaka emyeyemo oike emyeyemo tari gento kere raisi na inwe nchere limwale ndiro mongena utachungwa na Mungu atawabariki. Emisa neta itagochaka tinta itingire chingaki chinyenge gokwana kento ndakwana ki statement chinsini nibere itanga nengera neli aba Nairobi Bones narolile timu ene nakuru Nairobi ya cha sengencho endu we ana Samuel asengencho koreta engora asenkeye mbiyamono abantu baito bekenyoleke bonse bari batenene familia mwabeire abogokonya mono nandi mwachire asubonga asengencho gokoba umongina oborwere baganda tokonya gokwanwa karo torabarai na encheti nkobale kobokwana nandi bwakwanirwa una tiga twerende tuchichunge na tufuate masaliti lero ndo go kumibando ba Nairobi tuara go kumikale una bantu ba Nairobi bachire no burero obwo na lero ba Nairobi na itungo tukumibale karo tuachire ucho ono twensi tiga twerende tiga tobeke chimask tuisabe na nde tuya kama kutaria kwa maguta lero baba togo sindikisa ndogo kwana mangana magenderero amagenderero katige kwane na inde ndoteme gokora igaciri twachore twe tokore tinta itingire ngakientambe Father biyamano na ya singa njogo takora emisa na inde gardo takora omuchango bwekeri ege center ya kura chonya riri bagafata utakora emise iyo nimbo na kuboriro tagocha na yora emise iyo twaga chekeri sikeria baba ali guchi kyalenganga tinda idinkole chinsa tagete korangeri bones bari bakubora chikura ngangekire
bonsi bali bakobori chikura bali baigwete buna borai batagete nondo otumire igo nari to chagete nondo otumire toko ireta geke ya moyo kaseng je yechinsa rire ndirige ya erinde father genderere emisa ngagere tenero ngorio range magara nsanchiyo kana injemba epora ndo amo hawas chenero na waidi waru Nairobi na wabea pole anto mino yo kurkumaka marto mera masi yawana matanga kane na ikira nanga 1000 makamara sene do kongo mugeni nanga kiru izato mutoleri bwe ngema chuma ekinde kina kuguru sukari teganda kinyando kumbuli ngeta koroburai okare kwirana no nyenkane kuteni gore ani chango goda ndo kwa jiko Samuel una umbrozi nga alo ga kumnya kumungina kujia iko Samuel murabe ali yakwe kanda lakini ndiko bikelo ngia nganda kubanga kono mugeni moja kongo mugeni esirenge rweyamo kongo mugeni tena okongo tena okongo gisirenge chirivu isato okamara majumata akoli ande kawa bajumbe 10 ande mwetu mateko anya mwali ali makamutio na makamara mutarudi bure lakini anoira ne abantu baminto nanje tigangire libageri bakwani babairire ntere pole gona tumwa noyo minto gwori to sega nyambati nale ngaika singe njubia gaire binte bingo mugusia tebe ngana wa yo mombire tanta mucho ko parana onte bianga nde tachikingikia libusato abantu bali bakakolera asiali banyore amaji bagwesa babagende sebarwa tuwese na jeji tori magana mange na ndi bwa mwapole ndio sana manjira abakwa nyumbi ya mole no atara soba ko asa maria to yo kwa Evelyn Mumanyi ekenyoleke na yi yakiane no soga takura ono ngatango yo ma okorosira ngote baba Samuel Pole ne familions njendo mu wakrisi bo mwa mpioregeti okoro Vincent kama smoga ono na bandomire kocha ndetero ngori ase familia abo Samuel kona enderende siasa yale wakungetera nana ki omwa mpina ndata gotorere kenyoro kiano na njendo ebirasi bibere ngiarwe tukura bije birosigwe ese kendari wango mono mocho mai we pass ekara mne chinde chigenda tagocha igo abantu bakura omwa simiwa omwa mpioregeti na na tagosurikana inu very soon morole birasi bikora bali bibere egali nete na intu twa komba na intu kose twa gufitwa kamuta twa tarro na bande igo nanga isiringi chiribu ibele onte yamachumanye 500 ne family nye 1500 mosise ni una ende pore ngochibeka anda sesim echira sesim natko linsandu siabora igo pole sana asante basi itoyora bwango teirega tuadali na magoro mono Propox nere nchirari onyo kumaite ngwabe kegari Propox nchirari asobu ororo gendo yerusio yatangire chigari chindi chikosoka riyongi Eamate yomo chomogoba presiding father Ibarai ga Omoske James Nyatigo mo director immigration Omo MCO Itobo Samaro Moske Charles Kaganda, other aspiring leaders. Abarai bakirenge encho abantu baminto mwensi mbiyamore. Eamate yo mochomo goba. Twajir na intuko bae ngora sinenjo siribaba. Mungina nyasao mwiri myake miya. Otoko musabera asako genda gende biya ararira abantu bae biya. Abantu baminto mugwanja bo. Bolenga mawata mungina gende biya. Biyamono kigima. Chena eta iga Osamaru Gaburi abantu bamintonga bintombi ontongi nyeriso riomo bitage tumondo kukumbaliso abantu baminto bagande ya kurali kumbake tigatora aspikiganda kigando gukora abantu baminto para ninche kiganda abantu baminto batebe njenke baso elinde John igonde mosinto nyake changa lakini abantu baminto mono bama yete nguru kwanga liyongi
si tunarige siaga abantu baminto bakura tigatusika barai kiganda kibaregeti bagukura na into toja iga tutire biya mono musike kiganda na njero ngori yani biya mono omusike riyongi nero toire rongori report katiga yana ni nyerende sana riyongi biya mono sana serongori ando onde nare otumire tosiekero ndo otumire sikonyuma dodaracha gusangirira rongori narorire omo gaka bwo omo women rep we county yaito mwarimu momanyi narenge naima karanstaria korekana korango igo mwarimu lakini kangangwacho kwana igaseri bagaria oyuno mogaka bwo mo women rep omwesimiwa Cherusa kita seri bagaria eta okara igo kabako buoka ngagocha bwango sana gocha bwango mabuo gasire mentire ndiamono mwesimiwa senga jeri baga elieta ngoro kumomai una tebire jiro mogaka ojerusa momai ngo jale nga iga senga njo yene family special go jase family ito lakini asenga njama tanga bera mange tanya tiri bagari ya ryo tagaiga igorende oyo mdasa sami ande sami ne fa pamra mwawe bare se mukiane abana ko teba engora asengjo yogo sire mama mino ata wa isimbia mono asenga njise jairire nanga erongori ya 5000 onyana nyairo mwesimiwa yo mwesimiwa nanye tangaze ndio na fengiri biya mono ndo dai do cha kabano ko sangire rongori una dogo kora kusangirira rongori ga twando baguchese kanisa fata gende kora misa turaire kitaka chinke sana isano choka igona ariko bagori abantu baminta so gororo kwamba wakati huu ni wakati wa uji tunataka tuwaachie familia angalau kitu kidogo wao wakitumia wakati wanapokea wageni katika familia igobano erongori nande tutagetibina baetanane ogoimoka engora olete erongori ya ogocha motwa toirikitage kaisano abantu baminto toe kanisa libaga asengejo yechinsa nerire ndirige ya omosike omwesimiwa Cherusa Momanyi Sami in a special way atebamba tebi pole naende ototomere gisiringi kiri buisana igabonogo chinsa cherongori moranje erongori naomba tufanye haraka kidogo, misa inaanza. Kabla misa kuanza, tukimaliza mambo ya kutoa rambirambi zetu, familia father me request mtakuja mbele wote, familia ya mama erongori nakia bantu baito mwata ya toko etago se nchuta ya erongori na rebisio Biyamano sana. Okay, naomba wanakwaya wote tusimame. Wanakwaya tusimame. Chukua kitambaa chako, leso yako akina mama, tuende juu. Aba angina tuwezi toete gabwango. Aba angina nilisema nyinyi maaskari. Hebu ona vile mnatembea maaskari wa Yesu. Familia kaa tayari, tukimaliza hapo mje mbele for introduction.